mutego tuguma tuwishareho winanama tambuka hano nkwereke kandake ibintu biri online tutere haleluya ndio funduri tuzamura ibiganza tutunge hano mukindi ga gisaniki uzabukiki umwana w'umuhungu amen nimba waranaciye reba mu nda yanje ikura nk'umwana umwe muguheza kweli cyangwa mu nda y'umugabo wanje ikura nk'umwana imuguheza ariko Imana mu ijuru ntawe uzuyitiza ihagije ifite abana Gahima yangane ndaguma kwiyanganisha urire uraruceceka ndakwiyanganisha twarabanye na umusaza wawe n'inshuti yanje ibukorobe timubuzina mwiyangana abazari ukingira ifu ku bana banje cyo gukingira impfu ku bana banje kubanteranye n'abashumba bangana gutya yeme tibinteye isoni ndi umuntu apfushije kenshi muri Kenya usabiga gutera igiti cyiza mu rugo rwawe ukuramo igiti kibi ukuramo ibisusa ukura isusa mu bana ukuramo ishisha ukuramo imishuge uzuhanda abandi wowe nufa bazobaho gute nimukore neza mureke gusebanya kora neza nimudafite gufasha umuntu ikintu muvuge neza uza abantu wishe turangije turawuzana mu cyubahiro umwana tumuhamba neza tumaze guhamba umwana ibintu uzarangira ikiro cyarangiye mpamagara muzati muzengu inama ubonye ikintu nakoze warakibonye waragishimye tereka kuravuga gute Imana ugumgisha kwa gitawe kuribuka ko wigeze kumbwira ngo ndimva rero Imana ugumgisha tukazofuriza abandi bantu bibi jewe nkugiriye neza kandi ndakubabariye n'umutima waje wose siwengire neza umwana wongire neza kuko yagiye mu ijuru kandi nawe nakugire neza asigaye Imana ibane nawe wa mugabo yavugije induru aravuga ngo nukuri ngo naje muka yambwiye tegere hano ijambo amagambo mu kuvuga zo kugaruka umunsi umwe bishatse ogabanye abantu mu kubeshera ibintu ukabesha nawe umunsi bakubesheye ingo z'abandi muri mu gusambura kiranusariye hagarara ari fata mikoro hagarara ari Mana ndaguhimbaje imbaraga zisumba byose twongeye kandi kunezerwa uyu mugoroba kuri imbere yawe bw'ingo bwacu wakoze kuturinda twari turi twese ukabongeye kandi kuduhuza izina ryawe rihimbazwe duhamagaye imbaraga zisumba zose duhamagaye imbaraga zimira izindi imbaraga duhamagaye imbaraga zijya zazo Yesu Kristo zigatembagaza cya gitari duhamagaye imbaraga zamuzamuye zikamugeza mu ijuru hari n'imbaraga batwohereje za mwuka wera uravuga ngo izo nizo mbohereje muzamuri kumwe nazo izo nazo twongeye kandi ukuvuga ngo zikomeze zize zibane natwe kugira ngo Satani akomeze amware mu izina rya Yesu izina ryawe komeze irabwe icyo muri kino kibanza sandi kwikoze kandi akabugaragaye mu izina rya tubisenze amen. Sema haleluya. Sema haleluya.
munyakire muzaba mugize neza. Kigeretseho nimba wicaye ukavuga, iyo abantu bavuze ari batatu bane babasakuje, kuko nabagushize imbere ngo ububwira abantu babavuga nawe ndi wabishobora, simba tose kwari gusaba. Tangiye nshimira Imana n'Umwana n'Umwuka Wera yadushoboje bangana gutya. Imana ikaba yaturinze kandi kanyara bagiye muri morgue, hari abandi bagize ibyago, hari abandi bakoze amaksida, ariko twebwe Imana yarinze. Soko twica byari bibuze, soko bitugira nayo byari bibuze, ahubwo nuko turi ijambo ry'Imana. Imana yakurinze ikandinda, ureke duze ibiganza tuyikomera amashi menshi cyane. Imana ibamugisha. Ku mazina banyita Ruberangiye Kofi, ndi umupapa w'abana batatu, sengera mu itorero rya KDP ariyo Kadeza, itorero y'Ibujumbura mu Bwiza kujya kabiri nimero 4. Mushumba mukuru Ferdinand Ndayizigiye niyo mushumba mukuru muri iryo torero, ndumuvuga butumwa. Sema amen. Tanza ramenye bindi ni hanze. Shimiye torero cyangwa se amatorero yose ya Kenya, vuze rimwe ariryo no kubiba kuko ndatuye hano, aba bishop, aba revera pasteur, aba pasteri, inzego zose duciye bugufi tuvuga ngo turabashimiye kuduha kaze muri kino gihugu no kutwemera kuduha mikrofone, kuko mikrofone ni ikintu gihenze gutanga mikoro. Ikintu cyose novuga kibi nimwe mwokibazwa, ariko kwemera kwicara mukaduha mikoro bashumba beza, duciye bugufi tuvuga ngo Imana ibamugisha, Imana ibagire neza. Umwihariko dushimira itorero rya Gosheni Center rya hano Kasarani, ribaye inshuro ya kabiri ngera hano muri Kenya, na naje none kandi niho ngarutse. Bashumba turabashimiye, Imana ibamugisha. Shimiye umuryango wa Bosco wantekereje, twahuriye nabo Kigali, narinje mu urubanza rw'umuryango, turahura baransaba ko twozobana mu giterane cyitwa Garukana Amashimwe. Amashimwe barabimbwira, byari bingoye cyane kugira ngo nze muri Kenya. Ico gihe nari mfatiro n'ibintu byinshi cyane by'urugo, ndamubwira ngo dusenge Imana ahari bizokunda. Imana iradufasha. Ku munota wa nyuma ku wa mbere naramuhamagaye, Bosco mbonye ko ntakije kuko ndi president w'abayumbe, twari dufite abagwayi benshi mu cyumba. Ndamubwira ngo amafaranga nari gutegamo indege ndayakohereza kugira ngo je nawe turangizanye kuza ntibigikunze ku mpamvu isi. Arambwira ngo ntibikunda, reka dusenge. Nawe arantu yari kwebwa asenga, turasenga. Twagerageza kuwa gatatu babantu bose bakize batashe. Sema haleluya. Imana irabikora. Kuwa gatatu nibwo nageze mu rugo, nari maze amenga 3 ntagera mu rugo. Kuwa gatatu nibwo natashe, kuwa kane nditegura ndaza, kuwa kane nurira indege i Kigali kuko i Burundi zari zabuze. Ndaza naje kubera umurona nagwaye malaria, ariko Imana irashoboza, ngira neza imbaraga. Harakantu ngira nza ngomba kuvuga, dore ko ndi n'umuhinda, harakantu kaza kazamwe tugira utubaraga twacu so twibikaho, natwo tugenda tumfasha mu nzira. Sema amen. Tugenda tumfasha, turanzana tungeza hano. Urebye ukuntu twari ko dutarama, tiwo kwemera ko navuye hano nijoro, dogiteri ajana kunteza urushinge nagwereka, ndi mwishinge banteye seru umuntu urushinge kazibiri. Murumva ko Imana ari citakoze. Sema haleluya. Sema haleluya. Chimi ya ponso nagwereka nciye bugufi, twaje gusanga kino giterane baraduhuje, ba mama baravukana. Ba mama baravukana neza. Cyabaye gitangaza kandi apostle no wagicokoje twakiretse. Sinzi ukuntu nawe yabyibutse nikishurirwa, mwadutumye ariko kandi ba mama baravukana. Ati none bitangaza. Ariko abagore nabo barabyaye. Mane bavugisha. Barabyaye aho bari, barabyaye. Nukuri kw'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Turamushimiye, uri umushumba mwiza.
tureberaho byinshi. Uri umushumba udatinya kuvuga ikintu cogarura abantu kuri Yesu. Mana ikugire neza, turakubaha, duciye bugufi gwereka, ndamushimira gwereka n'umuntu utagira ishari na rito mu mutima we. Gwereka twahuri i Kigali arampamagara ngo inama, gwereka nkeneye iki. Kofi nabonye utangiye kuza ubwiriza ukuntu abantu bazaba yumve ni cyiza, ariko kandi kuja mu bintu zo kubwiriza ntibibe cyane. Arambwira ati wowe nabonye wawe ugerageza, none ga nagize umutwaro ko gufata ukuboko ngira ahantu uzokugeza ahasigaye mu ijuru, Mana izomenya uko ingenza. Ndamubwira ati siguye bikintu wagitekereje gute? Ndi mu kukureba ndavuga ngiye kugufata ukuboko, aho nageze naje bakugeze. Turi kumwe aho ngaho yari afite igiterane na Kivara, ahita ahamagara umushumba ati cya giterane nakwemereye nagize igitekerezo cyo kuzana na Kofi, none gafishe mwari mwakoze muyizinye, nzozana na Kofi umushireho, tuzoza tuzananye, ibindi ntubitekereze, jewe gwereka nzomenya uko mbigenza. Murumva uwo muntu timwe mukomera amashi menshi cyane. Mana gwese umugisha arabitegura biraba, gusa nyine byaje kugurana umunota wa nyuma, amakonegisiyo aracika, hari amatora ndatinya hantu sinzi ikigande, gwerekana wari yagwaye bakuye amakonegisiyo, ndamutora gute ninambuka umupaka ndaja, ndavuga ngo Mana icyo gwereka ari yakoze umuha umugisha, hasiga bizawuranye n'ibyo bitari byiza. Ndagushimiye, uri umugabo w'Imana, ni umugabo udatinya kubwiriza ngo nuko abona amarongo, ni umugabo udatinya kubwiriza ngo nuko ngo runaka ngo bene wabo bavuze, ni intumwa itaratumwe n'imiryango n'abandi, yahamagawe n'Imana iramururutsa iramuzana, nubwo yaciye kwa mama mu basinzira, ariko Imana yaramudevye imukura mu basinzira imushira mu muryango wa Kristo, iramubwira ngo wowe genda. Mana ugweze umugisha, ndagushimiye, tumukomera amashi menshi cyane. Muryango wandutira na Beya, Imana ibamugisha, ni inshuti zanje z'umwihariko, murabizi ko tubanye neza, yo muhamagaza nyitaba, kandi ni inshuti y'umuryango wanje cyane. Neje bundi kwa gatatu bazoba bari Burundi, ni programme yari bavuze ko nzovana iwabo nituvana tuzoje iwacu muri Kadepi wacu, tugira igiterane ngaruka mwaka cy'abanyamasengesho, nije ubahagarariye kuvuga ngo nibo bantu bawa kuri afishe ngaruka mwaka, tubwire ka kabazo n'umutima mwiza. Nabonye Aline, Mana kwiyegereje, sema amen. Papa yari pasteur ngo ayikazema wegere, nakuvuga ngo turaza kuzanana mukungiriya nitugeririye, ngo ayikaze mu materaniro. Imana uke neza, abayumbe bahikaze muri umuryango mwiza, muri umuryango ntubona ukuntu novuga, muri abantu totinya gufira nimba nofu, muri abantu totinya kuvuga aho muri, umwambaro wanyu no mwambaro mwiza. Umuntu wese witwa ko ari umuyumbe wumve ko ngo ayikaze. Abayobozi ba hano Kasarani, umuyobozi ukuriye bano Nairobi, mwese Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza, amen. Amashimwe kanarekeruko kugira ngo mumfashe, hari abonza ari umuntu wundi akavuga ngo wenda kureka atamvuze ko atagize gutya, ariko kuko sino bivamo. Ngiye nshimira umuntu hano, ari imiryango, hari bene wacu, hari ba Muyomba, hari ba data bukwe, hari babyara banje, uko twese abanyamurenge turavukana. Reka dufate amashimwe, mureke mumfashe tukomere Imana amashi menshi cyane. Imana ibagire neza. Nakire Sabune muhungu wanje, mukuru wiwe ari Fizi, ari Fizi, numunyintu Sabune, numunyintu. Yaraje arambwira ngo ndagukunda Kofi, mukuru wiwe ngo nibicingine. None natekereje umwana arahandi yantu yasengeraga, arambwira ngo uyu mwana ndi mukubona sinumva amahoro, none ga jewe mba muri Kongo, nta muryango, nta mama, nta papa, uyu mwana nije wamureze, none aho ngeze ndarushe, amaze gukura. Umuntu nabonye uwo mugeza hagera nawe ukamushingira ukazomusazisha n'umugore n'abana, ni wewe. None ga uyu mwana nguhaye haramumva. Papa ndagushimiye, timwabonye ko atari kuri afishe, yambaye akanta atariho, ariko kubera ko ndiho arahari. Sema amen.
kubera ko kuri ari amafoto yose ari hano kuri kano kantu ntahari. N'abacuranzi bakashobora kuja ahantu atari kuri afishe. Yaje n'imodoka ndavuga tsawe tega. Amafaranga nani mfite ari make. Tega tugende. Fata amafaranga ndamuga ati tega uri n'imodoka. Arambwira ngo papa sinureka kuja gushigikira. Ndagenda. Ashite Tanzania baramufunga. Arampamagara turabitunganya. Araza ageze hano ku munecyo zacitse hano ku mupaka hamagara mu kiranutsi umwana naje sinari nkiri ku murongo nari naje kera ama connection yatakaye arihangana yeme mureke tumukomera amashi menshi cyane mana bose umugisha hanyuma mwumva Imana kunta nziza naje mpambwira Imana ngo Mana ahantu sabone yaciye ntakongere kuwaca ndakwinginze Mana Imana ikora igitangaza ejo nubwo Imana akoze igitangaza nuva umuntu arampamagara ngo bivanye n'ukuntu mwazanye na sabuni w'ishuti arambwira ngo naje ikintu ngiye gukora we kofi ngiye guherekeza uno mwana ntagasura gucaho yaciye twari kumwe naguyereka mu kandi kanya bamaze kuduza tike y'indege tuzotaha twese ku ndege. Mana agize neza, Mana ihabwe icyubahiro. Ngwaye ikaze niwo muntu niyegereje wa nyuma, hanyuma ngiye kubwiriza iminota itarenze 10. Nindangiza ndakora ikindi gikorwa kimwe cya nyuma, kimwe ndakirangije cy'amashimwe. Ndaza gukora ikindi gikorwa kimwe ntanumva mfite ku mutima. Nimara masezere tusa tubonane ni tutarabona nano kwisi tuzohurira mu ijuru niko bimeze gwere ngo inano aposi ihangane shiri bitabo hasi house tugiye kubitaga kunga kabana bavukana kabana bavukana mama aposo ndakwishimira ngwaye ikaze abiwanyu twarabanye cyane nakubonye namangumenye cyane pe twarabanye n'inkwibwiraza turamenyana cyane nasanze nkuzi cyane none ga tugiye kuzindaga kunga nk'abavuga butumwa bahuye ka bye bye kuko indi minota iza kuza niyo kwita kuri bano bantu ariko tugiye gukora iminota 3 nyihanganira kuba ngo wagurukije amafuta yawe ariko urabizi ko tukuba sabona acurange nurangiza papa tuzinira Imana gatoya nindangiza nsoma ijambo ry'Imana bwiza iminota 10 kore gikorwa cy'indi minota kingahe nindangiza nicara curanga papa
bamugisha cyane Mani bagira neza souvenir de vacances abantu bize ku ishuri lecture restation souvenir de vacances karega soma ijambo ry'Imana bose ko fata Bibiliya nubwo uri umushitsi ariko kandi uri umusambo sema haleluya munyikiriza sema haleluya simbatindira ndaza protocol bantiza amazi matoya kwere ko mukanwa numye kubera malaria saba mukozi ndabisabye nta kibazo ngirengo sema amen cyaza kugenda neza soma kitabo cya Yohana ubutumwa Yes. Yohana ubutumwa thank you Yohana ubutumwa gice cya 15 murongo 8 wonyine ari usoma 15:8 Yes. Zamara kuri mikoro. Butumwa bwiza Yohana. bwanditswe na Yohana Ibice 15 15 murongo 8. murongo 8 Bibiliya iravuze ngo ibyo nibyo byubahisha data. Ibi nibyo byubahisha data Nuko mwera imbuto nyinshi. Mukaba abana abigishwa banje. Amen. Mukaba abigishwa banje. Sema haleluya. Haleluya. Subiramo papa. Ibyo nibyo byubahisha data. Nuko mwera imbuto nyinshi. Mukaba abigishwa banje. Amen. Soma igitabo cya Rusi gice cya mbere umurongo wa 16 nahashuriwe temiraje twatuzina numva ndafashwe kabisa nivugo z'abayumba ariko numva ndanezerewe hari ndazamatora ngo zo gufatwa ni numva ndanezerewe Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 manuke ndabwira kubwira abakiriza Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga reka kumbembereza kugusiga no gusubirayo ngo ndeke kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kuko aho uzaja niho nzaje kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe buzaba ubwanje Imana yawe ni izaba Imana yanjye kandi Imana yawe isaba Imana yaje aho uzagwa niho nzagwa bahampambe kandi aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije abonye yuko amaze kujana nawe arorera kubimubwira rekera papa bombi barajyana tukomere ijambo ry'Imana amaje nako kantu nari nkene abonye ko maramaje kujana nawe arorera kubimubwira tukogana ijambo rivuga ngo minota 10 cyangwa 8 isigaye turagana ijambo rivuga ngo kumara amasa kumasha dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cya Yohana. Uyu ni umugani Yesu ariko abwira abigishwa. Harantu Yesu yagendaga akabwira abantu akababwira amarenga. Ariko iyo biheraga n'abigishwa hari amagambo yababwiraga yumvikana. Hari yababwiraga akababwira batakiri imigani. Nibuge cyagiye bari kumwe abigishwa baramubwira ati data tubwire ingene twosenga. Ariko muzovuga ngo baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama upo mbinguni. Utupe riziki zetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baba arafashwe ke tuyu mugabo ni gutavuza. Hano yaravuga ngo nishe musabibu ukuri. Kandi data ni nyirawo. Isabye byose ajyara imbuto hazagume kuri bagari kugira ngo rurusheho kwera kandi ritera naryo. Data agira umupanga azaritema. Sema amen. Sema amen. Sema amen.
agira umupanga. Kera iwacu abantu baje gutandura umurima, hari igihe wagenda kureba ibigori ko byahetse, urebe cyeze mbere ugice kwizanira abana cyangwa se ucotse nyine uvuga ngo narahinze. Waragenda ugasanga nk'ikigori cyabaye ingumba cyangwa cyabaye gifuma, ukagitema ukagikura ku bindi kugira ngo ibindi biheke neza. No mu Mana nuko. Mu Mana Imana izikendana ngo tubeho kuko ishaka, kandi icyo Imana ishaka. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Imana ikihora ishaka buri munsi. Impamvu twaje kubwiriza hano muri Kenya, impamvu mu Bushinwa bababwiriza, impamvu mu Buholande bababwiriza, ni ukugira ngo tuzobana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Nta muntu Imana yifuza ko yozoje kwa shitani. Umuntu wese Imana izigenda yingigahamagara bavuga ubutumwa ati mugende mutabare, n'abareba batarumva, n'abareba bakiri muri biri bari mu bahamagara, ndacabakeneye. Yego. Hari kwefa ku 8 biri yatubwiye ngo ikiza kinezeza data ngo nuko mwakwera imbuto. Ese wovuga ngo asaba Kristo wazabera imbuto gute? Nasimze haruguru ko ndagenda arantu ushaka kugera. Ni umuntu yakwera imbuto gute? Twebwe Kristo twatwara imbuto z'imirimo myiza, kabana n'abandi neza, icyo watetse ukagisangira n'abandi, ihuzu ufite ukayisangira n'abandi. Bibiliya zitubwira amakuru ya Dorokasi, ngo Dorokasi yari umugore ugira imashini yo kudoda. Yagiraga imashini yo kudoda, ngo akabona akana k'imfuzi gatambutse gafite akabutura gashanyutse, ngo Dorokasi akagapimisha amaso akamenya size yako, ngo agateranya udutepe twasagutse ku maribaye, akaduhuza kakaba kabutura. Akana kagakina kagamagara ngo ngwino hano, ngo akana kakaza kashika kakabwira ngo ambara papa, ngo akana kakambara, ngo kavuga ngo ndabere wewe. Dorokasi akavuga ati uraberewe papa. Ati none mama ko nta mafaranga afite. Ati uza amafaranga reka igendere. Kakabwira ngo igendere. Amen. Akabona umupfakazi ugowe, akabona iribandi rigisa n'igitenge cyo munsi. Bano bamama rukuntu baza bambara amahuzu nkiri bakunda kuri bika bagira utuntu bazagenda bamerenja. Daroka akabona ibintu ntibikimeze neza, umuntu ari ukuntu none iriba ryarashize aragasonesha inyuzi y'umufuko, akabyitegereza Dorokasi akavuga ati basi reka ngaragaza uriya mugore ndebe modere no mukorera nziza ikamubera. Tiyamuhamagara ngo amupime, yaragira ijisho ryo kugira neza. Umuntu uzi kugira neza azamenye ibigukwiriye. Umuntu uzi kugira neza azamenye ibikwiriye abandi. Ariko umuntu ugira umutima mubi ntazamenye ibikwiriye abandi. Niyo agiye gutanga azatanga yayidoka. Mubona amaze gukora neza, umwana amaze gukora neza kuyisi turabimukira. Umunsi umwe nari Bukavu twagiye gutarama turi mafungo y'iminsi 3, twirishe twumye nk'uko n'umwe mwamumbona meze nabi, ariko si meze nabi, umubiri wanje urakomeye kandi meze neza, umutima wanje urera. Turi mu mafungo twirije tuje kugira neza ahantu Imana ari dutumye ngo nimugende muje gusengera umwana w'umushi umaze imyaka 7 baravuje byaraniranye. Turazamuka dushike aho twari tugeze dusengera uwo mwana arakira, ariko akabundi umuntu ufite umutima mubi atubwira nabi. Uzugira neza kuko umunsi umwe ibyo ukora umunsi umwe bizokugoboka. Ibyo biba nibyo uzosarura, kandi ibyo dukora sabiyekera mu ijuru tuzobisangayo, n'abana bacu bazobisarura. Uzukora ikintu uvuga ngo se iki mpamvu abana banje bazobaho gute? Par exemple mwitegereza Kabuye ntigeze yubaka inzaga ihari. Kabuye ntiyubatse inzaga ihari. Kabuye ntanzwe kandi Kabuye nakurikiranye amateka yakazabwira umugore ngo jewe nimfa wowe uzobaho neza, kuko yarazi ikintu yarateye, yarazi igiti yarateye. Usabiga gutera igiti cyiza mu rugo rwawe, ukuremo igiti kibi, ukuremo ibisusa, ukura isusa mu bana, ukuremo ishisha, ukuremo imishuge, uzuhanda abandi, wowe nufa bazobaho gute?
na uyu mubiri mfite wafa ariko ntegereje nizeye kwazaza n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Kabuye amaze gupfa kubera ibintu igiti yari yarateye, nico gihe abantu bihuje aravuga kubera ukuntu Kabuye yakoroye Imana bariteranya, Mukakabuye atuye mu nzu. Tabanze gukorera Imana, nta muntu wagize neza ngo abeho nabi. Yego. Nta muntu wateye igiti kiza mu rugo rwiwe ngo ico giti cyumwe. Nta muntu wateye igiti muri Yesu Kristo. Nta muntu wateye igiti cyo kugira neza. Nta muntu wateye cyo kwambika abandi bantu ngo yambara ubusa. Unabasha umuryango wawe nico giti nukuri kw'Imana. Ayo ni amakuru. Twotera haleluya. Yego. Tuzamura ibiganza. Maramaze gukora neza. Tabita ngo akapima umugore akamukura size akamusonera akamenya modeli mubereye akamuhamagara ngo nuruna ngwino hano Nyambone. Ni example ntanze. Nyambone ku mugoroba uce mu rugo ndagukeneye mukabwibwe akamuhamagara Nyambone kakaza. Tabita nikakeneye ngo akaza ngo ashika akamugara na nza kwitegereza naje gusanga iri bari mu kwambara mukoze bandi isoni waroshe none rirashira ririho n'inyuzi z'umufuko nonega ngiri ribaye nakudode nihuzu genda uzo wambara muregwe neza nkomfakaza kamugatse none ko ntafaranga mfite zo gucina huzu zogenda gufite kamugati yewe genda uzi faranga genda we gusa genda Imana ikugire neza ngo akamusigira umugisha umufakaza kagenda. Tabita amara amaze gukora neza kandi gukora neza biragoye ariko uzugerageza gukora neza muri dukufite uzubiba mwige kubiba kuko muri nose turabimukira mwige kubiba kandi uja kubiba tukazuvuga ngo uriya ngo ntituvukana nuja kubiba tukazuvuga ngo uriya ngo si mwene mama ngo si ifaranga muhaye izi faranga utanze yewe tizigiye kuri runaka ahubwo ni ikigega ugiye kwiziganyiriza umunsi umwe tutazi. Salomo yaravuze ngo yanyagiza imbuto ku mazi kandi ku mazi abantu biza agronomy tiyazatekwa ariko Salomo kuko ari umunyabwenge abona ku mazi ho kwera yarashatse kuvuga iki n'ahantu utanga ikintu utateze inyungu ugasanga umuntu ujugunye ugakaburira ariko abantu bakinoge gukora neza binananye. None ngo kuvuga neza umuntu none ngo gufasha umuntu ifaranga uzomuvuge neza. Nunanirwa kweza umuntu umubwira ati yewe nta faranga basi uzomusetse nasi wabaje kugusaba yaraye ubusa uzogerageza ukuntu azotaha yasetse. Ariko abantu bazaza gusaba abandi kandi bakuzuye ubushobozi bagutumbira akugira ngo umwerere imbuto akagenda yakomeretse. Ariko reka nkubwire ngo sema haleluya. Mwibuke Lazaro na Nyamutunzi hano kwisi nubwo umeze neza ariko ari ahandi tuzoba. Musa mwibuka ko ari ahandi tuzoba tuzofa. Abantu bari bakomeye mwisi muzoba zisi Mobutu Sese Seko ku Rwanda wa Zabangi Marshal yarakomeye muri Kongo ariko ntagihari. Kadafi yari umugabo wubahwa ariko Kadafi ntagihari. Nushaka muvandi uzuca bugufi bane nabandi neza kuko nawo ntukomeye enjuru X tuzokujana Norke. Reka kwere kuri mu gushaka murakomeye ukigira igitangaza ifaranga wowe ufite ifaranga zingana iki tugira ni gorofa 3 inzu ngungu ufite mwene nyoko hanze urimo kwa mukandagira abana maramaza gukora neza mwene nyoko hanze je bakakara afuye muri Amerika yaraguye muri Amerika baza bahamba titurana muhamba twebwe aracane muri moro kwiratana umubiri muzobaze yo amakuru yiwe we gusoma aramaze gukora neza kuko ibizo dukorana mwisi tuzabisanga mu ijuru. Teya haleluya we. Gukora neza kora neza jewe nabonye gukora neza nta muntu wakoze neza ngo Imana imuhembe nabi nta muntu watarama Imana ngo akorera Imana imuhembe nabi. Nabonye ndi muri kwa mu Bukavu baduwaye suma abandi bahungu bapfuye sigara ndi jenyine
akana k'imfubyi. David yavukaga ari umwe, yari kinege, kandi nyina yari afite ifaranga zitagira uko zingana, nyina bakamenya nije mwana asigaranye yaranyadobye kuva gukunda Imana izigira ntaho umenye Imana mu marira abandi ne baza baseke Imana sizikunda izindi Kristo yari yafu ndasigara ariko ngiye kuva mu bitamo sinishuye n'igishere haje umuntu aravuga ngo uyu mwana uko namwitegereje kandi wacu nta faranga twari kubona zo kushira ibitabo aravuga ngo genda nasohotse gusa namasohoka sinizi yo facture yishuriwe nari umufu kandi nsohoka ameze nabone sinasohotse neza kuko nasohotse babambwira ngo tawuje gufira imuhira wowe utarabwirwa iryo jambo uzoryumva umunsi uzupfa wawe uzumva kuri agufa no mu mitekerereze ibintu nayizo uwo munsi n'ubu sindabisohoza ariko ikintu kimwe navuze nabwiye Imana ngo Mana nzotarama ntitaye kubahinda n'abadinzi ba Muyomba nzotarama ntitaye ku wundi muntu wese nzokubyinira mpamvu mwamona mpambyina ku muntu waje gufa nuko ari ikintu nayigiye Imana subireka kubyina ngo nagwaye malari subireka kuvugira Imana ngo nagwaye ibigogo Amen. Koma hey haleluya Haleluya. maramaza gukora neza nimukore neza mureke gusebanya kora neza nimudafite gufasha umuntu ikintu muvuge neza usa abantu wishe ukabisha mu bandi usa abantu uri mu kuvuga nabi kandi ntacu umuntu yakoze igikoma cyanyu ndikibi cyo kuja kwisha abandi bantu mu bandi kibi igikoma cyo kubazibusha cyo kubaheza ubuzima bwiza hajya muzamo kimwera ijya kawa muzamumwa har ryose muzamwirirwa tibi bizicara byo kwisha abandi bantu mu bandi biye bizicara byo kubanezeza muganira ibyubaka imibiri n'imitima Amen, amen, amen. Haleluya. kumugikoma sibibi kumwica kawa sibibi pi nibifasha umubiri ariko kandi bihabera nibiki Yego. umwana amaze gukora neza kiza kinezeza Imana ngo nuko twera imbuto z'imirimo myiza mufashanye muri Kenya taco mufa ko turasha mu ijuru abagabo bari bakomeye abayitaga kuba ari abagabo barinzwe bakaza bakamurasa agafu wa escort bagasiga bakamuhamba un general un colonel hagasigara umu escort ubunyi ni biwe ntiharinzwe hari abagabo barindwaga ku gipango twese twarahuze turi muri Kenya twaramubonaga tugahunga ariko ubu twese turi hano ntawe uzumanye umutozo w'Imana bana nabandi neza maramaze gukora neza kuko ntawuze ejo uzi byawe buno mwanya ariko ejo ntuzi bizobejo uyu munsi wo kwibona ku bandi ejo nabo bakakwibona hari abagabo baze kutugabira tukiba muri Kongo ndori biye uko buzaje bigenda bamaye babyisukamwe barabitwara none twese twarahunze turi mugura muri UN twadushaka amadosiye ngo tuje muri Amerika ntawo manyi by'Imana kandi abenshi bahunze kera tibahunze intambara hari abaje bahunze inzara kiwasho twabuminembwe ntiheraga habashe za 2000 hari intambara za 2000 Kongo Sandarangije mukirano sariye hagarara fata mikoro hagarara ngo soza nkora kindi gikorwa nindangiza nicana rusamara amaze gukora neza amara amaze gukunda nyirawukwe oropo yamutaye kintu Imana yahemze rusa mu bisekuruza byabyaye Yesu rusa arimo tavuze amagambo menshi
umuntu wakoze neza ntaza yibagirana, ntaza apfa. Hari abagabo batapfuye, hari abandi bagabo bapfuye. Umugabo wakoze neza ntaza apfa. Umugabo wakoze neza, umumama wakoze neza ntaza apfa. Umwana muto wakoze neza ntaza apfa. Hazafa umuntu wakoze nabi. Hazafa umuntu wakoze nabi. Nimba ushaka kurama, kora neza. Intumwa 12 zanditswe ku marembo yo mu ijuru. Nituzoja mu ijuru kuri ajya marembo yose 12 ngo uzaza ugenda wamusanga hano handitse Yakobo, Petero, Yohana, Barutimayo, bose baranditse ku nkuta zo mu ijuru. Nico gihemba Imana yabahembye ntibazibagirana kuzogesa isi no mu ijuru iteka ryose, kubera ukuntu bakora Imana, bakora bamaramaza gukora neza, maramaza gukora neza. Ureka umushihi, ureka ishari, ureka ishari. Nimba nambaye ikote nezego, nimba naje iwanyu nezego, uze kunshigikira nawe nuzi wacu uzogushigikira. Iminsi 3 umuntu maze hano kera kuri amugirisha ngo yaje kugira gute, kandi ejo uzotaha uzoshigikira abana nawe n'ejo bazogushigikira. Umuntu narya neza uvuga ati Imana ushima ko barunaka basigaye bambara neza bakarya neza, ejo ni jewe. Kuko runaka nashikirwa none ejo ni wowe. Ushima Imana ko runaka agiye muri Amerika kuko avuye imbere yawe arakubishira mu mwanya, ejo yuwe ni niza niwe uzotora, tizotora igi wagiye. Runaka nagura imodoka ushime, hari umunsi uzogira ibyago cyangwa ukagira ubukwe akaguheza lift akagufasha, muzamumera gute? Sema amen. Nagura imodoka ushime, muzora mwibara mugacikana. Jewe nigeze kubona umugabo umwegeze kumbwira ngo wava wandi nababwiye umwana we yarapfuye, nari mu gasantere aho hantu umwana yaguye. Abarundi sinzi ukuntu bateye, murabizi babaye ibo basanga bamugwana kwibarora kamagenge. Nuko saba mico nyine imwe nyine bano bene wacu. Noneho baravuga ngo se nta mwene wanyu uri hano. Haravuga ati hano umwana w'umunyamurenge witwa Kofi. Harahara ati uwo mufite ni murazi ati nda barampamagana nka saa 7. Sinkunda ari telefone nyine y'amayinite iri prive umuntu atazafunga. Haranuvira sonye nka saa 7. Tana uri mwene wanyu w'umunyamurenge afushije umwana none ga ngwino urebe. Ambwira ku cy'umunyamurenge ati ya gasimba namasimba namanatsa ndiyuka. Shike sanga ni wa mugabo. Ambaye kamwe ndetse musabwa kukwima. Ni wewe ti sawa. Namampamagara wajya ati mwagira umurambo. Barawuhagiye naje ndawuhagiye, turawufashe neza, turawutengeneje, tujije muri morgue. Iri yarukunta amatara azacika, revera rabizi, dushaka amazutu nijoro saa 7 saa 8 iri ya ku station y'amagenge. Naye ndazana amabido dushira muri motel. Pakisumana tubamwambi karaga. Jana musasa mu sinaburaza kwita ndamutahana. Mare mushitsa mu rugo musomera yobu, musomera bya bitabo zo kwihangana ndamwihanganisha urashe. Ibisanditswe byose ndamwihanganisha, ngenda mwezi ingero za Yobu, ngenda mwezi ingero zitandukanye, ndavuga ngo runaka afushije umwana, runaka afushije umugabo, runaka afushije umugore, nawe wihangana. Yamuguma agenda aca kandi ari umwana w'imyaka 25. Yararangije ishuri. Mu gatondo ndamuga muzenjira muri dushe kugira ngo ngutahane. Aja muri dushe arogarambara, naje ndambara, turasa imodoka turagenda, dushika mu ngambi, babona turazananye. Ndamwambaye dushika mu rugo, ndamwambara nyine ikiro kiraba. Umunsi wo kuja gutora umurambo nije wagiye janye amahuzu n'undi ndongera ndamwuhagira, mfata umwana umurambo tuwugira neza, turangije turawuzana mu cubahiro, umwana tumuhamba neza. Tumaze guhamba umwana ibintu byarangiye, ikiro cyarangiye, mpamagara muzati muzengwa inama. Ubonye ikintu nakoze he? Warakibonye he? Waragishimye? Tereka kuravuga gute? Imana gumbisha kwa gitawe. Kuribuka ko wigeze kumbwira ngo ndimva. Rero Imana guumugisha, tukazobifuriza abandi bantu bibi. Jewe nkugiriye neza kandi ndakubabariye n'umutima waje wose. Siwengire neza umwana wongire neza kuko yagiye mu ijuru, kandi nawe nakugire neza asigaye Imana ibane nawe. Wa mugabo yavugije induru aravuga ngo nukuri ngo naje ngo warabikoze ngo umutima kazugenda utera ngo none reka nihane. Ahamagara abagabo baraza bamare gushika, aravuga ngo uyu mwana kubera ikintu namukoreye kibi muhaye inka y'iciro ayitwara. Yamayizana namanyitekera yamva ndayitwara ndagenda. Haleluya.
kora neza mujame kora neza kora ko ikanda itekera yamva ndata dasoje muka yambwiye tegere hano ijambo amagambo uri mu kuvuga zo kugaruka umunsi umwe bishatse ugabanye abantu mu kubeshera ibintu ukabesha nawe umunsi bakubesheye ingo z'abandi muri mu gusambura ukazisamburisha impano cyangwa ibindi bintu umunsi nawe Imana izozana abandi banyempano bafite amaboko nk'ayawe ndetse gusumba nawe bagusenyeye icyo ubibana icyo uzosarura maramaza gukora neza ijambo ry'Imana tuganze amen Amen. Narangije kunda batindi sintiza ngiye gukora ikindi kintu kimwe muzana hagira umuntu usakuza ndagusabye naje bazi nk'umushitsi nawe nushiki wacu sizogusakuriza kambita abana nifashije ijambo nk'umuntu waje avuye kure kuko mbaye mukuru ndanabaruta abana ntibameze neza murabishimiye muri Kenya tibazobagira akamaro mandi bamugisha uyu muryango nagize yerekwa k'umushitsi yo kuvuga ngo dushigikire uyu muryango bagize igitekerezo baradutumira turaza kandi ugira ngo bagurutse abantu Amen. Mfite uyu muhungu wenyine. Natanze 500 ariko mfite igitenge gishasha turagitanga twembi kugira ngo tubere umuhigo Imana izaduha abandi bana. Samureka urushinge nturucurangira iri cumu iki kijabo koze gitangaza uratugerageje ariko umutego duteze turawuhutsa mu kandi kandi samura amaboko rwose Imana ishubahiro tuzamura amaboko uriya mutego tuguma tuwishareho winanama tambuka hano nkwereke gira gutera ruya Hallelujah. nari numye ariko uyu mugore atumya akanwa kose kamake kandeka ibintu biri online tutere haleluya Ndio. Funduri tuzamura ibiganza utunge hano mukindi ga gisaniki uzabukikiye umwana w'umuhungu Amen. tuzamura ibiganza samusindumva senti neza muzamure senti Ndio. zamure senti dutera Atukuze muriro w'Imana. uyu mwana wose Baraga z'Imana. nimba waranaciye reba mu nda yanje ikuramo umwana umwe muguheza Kweli. cyangwa mu nda y'umugore wanje ikuramo umwana muguheza Muriro. ariko Imana mu ijuru ntawe uzuyitiza ihagije ifite abana zamure Hallelujah. zamure ibiganza
dukomere Imana amashyi. Amen. Wibaruke ma, wibaruke wasubira ntamaho, wibaruke Hallelujah. wasubira ntamaho. Hallelujah. Chaka kwa sose siko wavande ndawukije kumugaragu w'Imana. Ndio. Tugomba twicara kukijabo ngo kuto ngiye gukora konkiriziyo nimara nisha mwompenda ngo nisha nta konkiriziyo. Hari umuntu shizera umundekere ndashe murindira hano sasa. Hari abantu babitu ndagira gute kumwishoka kwa kabiri mumse ngo azotanga igihumbi y'amadoka muri Imana amashimwe cyane Atukuzwe. yitwa Nyamuco. Uri umuco nyine ma, uri umuco kabisa kabisa. Ninda wundi barampa magana inyuma naho nguyu wundi hano. Alo papa nuwawe ma dore sasa timuzi Hasani abanyawembe muzabaza amakuru ya Hasani. Amen. Amen. Mama Mozanteri Shari ariko byiza. Gahima yangane ndaguma kwiyanganisha urire uraruceceka ndakwiyanganisha twarabanye na musaza wawe n'inshuti yanje ibukorobe timubzina mwiyanga abazarire Tuanze duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Amen. Amen. Nari narakora kino kintu ariko ndagitekereje. Ngiye gutanga igihumbi. Nzagitanga ku cyumweru. Cyo gukingira impfu ku bana banje. Cyo gukingira impfu ku bana banje. Kubanteranye n'abashumba bangana gutya. Yeme. Tibinteye isoni. Ndi umuntu apfushije kenshi muri Kenya. Zamura mikoro. Pesa ya mikoro nkwereke. Zamura mikoro ivuga neza papa izamura. Wozamu yuzuma. Ngiye gutera yo kandi zirindwe. Hari kibazo. Izo mfu tugiye kuzihagarika. Kora ko turabagaragu b'Imana. Mana yaduhamagaye mu gihe cyayo. Nawe wakoze Imana bice hano. Namwe mwicana amaboko yanyu. Tugabwira Imana ngo uyu mwijima wawe ukamuno n'ukuguna ngo. Tuzamura igansi. Hallelujah. N'izina rya Yesu Kristo. Amen. Guhera none ukwisanduka mu rugo rwawe. Abantu uzuzara bakuru utume uzoshingire uzuzukuruze bana abantu bakongera kandi gukenyuka bazosaza bagira imvi mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Komera Imana amashimeshisha. Mu kwezi kwa kabiri kuri gushira kuko nzaba ndatangiye akazi nzakwambika inkweto 3 z'umumama. Komera Imana amashimeshisha. Inkweto 3 kuzagenza ariko ifandara isigiba uravuga ma tegerega sasa ndagira gute kama mumfata. Bwana asifiwe. Na natanze 500.
none icyo nshaka mfite ibitenge bibiri mu nzu bitaradodwa, none kimwe ngihaye mwene data azogishira umugore kisha cya 2,500. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Aho aravuga ngo madame uzomushira igitenge, kandi umugore umushira igitenge wava mu ivuga butumwa azaseka, ubutaha mubwira ngo uragenda akagubwa neza. Dore bantu batazi code uko mwari mugiye gufunga connection yo kugaruka muri Kenya. Ejo mukiranutsi n'aba bose, ejo Yvonne ngo uwo ngaho muregeranye, uwo ni mushiki wacu, n'aba bose ni bashiki banje. Hari umukobwa wanje mfite abana n'abakobwa b'abahinda n'ibihumbi, no nandutira ngo uyu ni mushiki wanje nguyu. Imana ngo mushingiye gutera haleluya n'Imana sosa. Haguruka ma giye kurangiza muri za haleluya, tuzamura ibiganza. Nubwo tudashamburiya, nubwo tuterekwa, tugiye gushambura muri za haleluya, tugiye gushamburiya muri za haleluya, tugiye kwerekwa muri za haleluya, tugiye gusenya ifu muri za haleluya. Ugiye kwibaruka neza kandi uzokikira umwana umurera kure agere muri za bukuru, umushingire uwiba mu bibero byiwe, nawe tuzopfa n'umugabo ntako muzagaza imyaka 120. Amen. Tuzamura ibiganza. Samura ibiganza. Samura ibiganza rimwe. Tukomere Imana amashyi menshi cyane. Wibaruke ma, wibaruke kikire kandi ku mwaka uzuzara umwana mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma soza ndabashimiye, Imana ibagire neza. Mwakoze Mama uhumure kandi uzobyarira Gidurayi utuye urerereyo, urerereyo, urerere muri Kenya. Akimana nziza tuzosakurira mu izina rya Yesu. Tukomere Imana amashyi menshi cyane ku ijambo ry'Imana ry'ihumure. Bwana sifiwe. Ndore gasasa. Bwana sifiwe. Naje nshaka kuvuga ijambo rimwe. Uyu ni umugeni ntarabyara kandi ashaka kubyara. Ngize amezi 2 mfushije umwana, ariko ndizera ko muri uyu mwaka tugiye gutangira. Twembi tuzoje gukora shopping gweza 2,000. Tukomere Imana amashyi menshi cyane yewe. Arahanuye we karamwana. Arahanuye kereresa umwana. Baya hagara papa hagara. Uje kugira gute kandi Imana yaje. Yaraje mama. Hakundagira gute no. Imana igumugisha. Imana igumugisha ma. Narivuze nabi. Kana ari soje. Imana igumugisha ma. Ndasoje. Izindi faranga. Kagapira ndakashana ndakagumana ntugira ikibazo. Hanyuma nibugura ibiseke. Biruguruye ufite makeya wazanye uterere muno kashe, muterere muno muterere uko umwuka kubwara kushiramwo, kandi Imana abanyakenya mukoze ikintu cy'igitangaza kuva isi yabaho. Nimwe abantu mbonye beza mushigike bano bana Bosco tyakagira umuntu haguruka tugasuzugura umuntu nunga muri Kenya, muzobane neza. Abantu bose turabaguhaye ni basona banyoko n'abandi bose, nibasaba gutuma uzogende, abapasiteri bagwamagara uzogende. Ndavuze ngo mugisha w'Imana bane nawe muzamone tere haleluya.